Me sé má marí a mí fi an Stornach sem hogan an Stornach agus ha gopa Johnny PhD ag Greenspace Research ag College Chastal an Stornach. Am níos an seo an 3 blion is agus a mí cuatre cuth technology nuúr a sin meach kind of web technologies could sin cóla sustainable energy agus fiachan is ná wat man chéal cólach agus finkin dé hachlas lei sin. So lei sin well an Greenspace sin níos gobe tógáil programmen is an bhí cuatre tóclachin energy an tóclachin cuaach an tóclachin agus is fiachan na design sin an seár. So sin níos bhí cuatre féin in a program sin níos bhí Janus an sin sin níos modellarí anu agus energy analysis tool agus gan hí rud an eile cuideach. Agus hanna tool sin jo hat a website agin hat níos bhí a go amach jo daine an chlácha an rast. As cóir sin a mí níos bhí general an ha rudbachnas is researchy. So haal rudan sin haal sin níos go amachchas a has níos bhí cuatre cuth technology an ura sin amach man semantic web so finkin dé man sin a goba cóir sustainable energy agus energy demand so mar son. Agus has níos bhí gopa project is a Rainorpa cóir siaag partners at the Yalich. Agus lei sin a Greenspace agus mis an PhD ag níos bhí cuatre Johnny modeligach na helen siar agus finkin dé hachlas an seo at 2030 go 2050. So cuat san cead blion is finkin dé hachlas. Agus cuideach agin Jenny tógáil software an hóla cala sin a hard chéile agus dhéanú fósca an gan fóbal really agus so as níos bhí gopa sin san gannaí blianachan is agus tá ganna in a programming sin ha tast on a prototypes on tast on research stage has nógus go miad sin amach nógus go miad sin amach is straight drasfag. Is hamis níos ein weabsach mar an Stornach. Am so an gré áit máhan son bhí Gianna research mar seo ha faral sin gobar an seo ha holacha like an nímas sin ha nuáhas a computers agin software agus dá lá búra gin an seo. So a holacha sin níos ín Jimmyhill is na cóig bliar na miadach tá fóáidí mis an seo han nuáhas níos tachart agus am sman go leach má go feit sin bud an mar sona dhéanaí na helen siar. So agus an raimime se hiaddegree am computer science am Jonna Glasgow. So sé chóir sin amach a charocalaí le an gomimi sin a ascachaí son Kalele Yanis Harmson go tar job an really how tar research on anig mé son MSc well by me summer placement on John Hodgok so an station ha mí gan an nolheis an mi Josh sin anig mí genu MSc scout sin isteach an a PhD so agus ha mí nógus go mí Josh sin ag jada cum leorna ach a mis smoking has níos tar wat an íana an seo nach big really Johnny PhD na gan eile so tar wat an commercial agus dat Jimmyhill Johnny presentations got daine Jimmyhill Rainorpa so den mar son is ham smen go níos bhí sag ma dúla think se a thesis an rast ach an bechéileim smaid fidach well me jos mí sin dhéanana fidach an just smaid rud nach chríochna go fiachan tar an a prototypes sin níos bhí Johnny hardwoodbachnas na saide. So I mean nógus go mín háram an sin na dhéanú ach fim sin finkin dé hachlas.